Presidende wa kale Vho-Thabo Mbeki vho swikisa maipfi a ndiliso kha vha miṱa ya vhana vho lovhaho kha tshiwo tsha Sosani la Enyobeni. Musi hu tshi kha ḓi ṱodisiswa tsholaho vhafu, huna vhathu vhane khavho muthihi kha ḓivha muṱuku vhukuma vhane vha khou hwalelwa milandu ya u tsha ine ya khou ṱumanywa na tshiwo tshenetsho. Vhathu vhenevho ndi vhane vha khou pomoka uri vho tswa dziṱhingo thendeleki, zwiambaro na zwiṅwe zwe vha pondwa vha vha vho zwifuka. Vho Mbeki vha ri nyimele dzi ngaho sa dzenedzi dzi fanela u thivhelwa. We really do hope that the scientists will complete their work as soon as is possible with regard to the identification of the cause of that very, very unfortunate death, so that everything can then be done to deal with the consequences of what was clearly, very clearly, a very wrong thing to do, to put young people in a tavern. Our sincere condolences to the parents and the friends of the deceased. Vho Mbeki vho dovha vhafu vha ombedzela vhundeme ha u dzhena tshikolo. The desire and confidence to say I want more and I can achieve more, empowered both to help create a better world as well as attain personal progress. To the families, friends and dignitaries who stood by our graduates and supported them in their studies, we congratulate you as well. Matshudeni vha tshivhalo tshi hovhelelaho maḓana mavhili vho vha tshipiḓa tsha mushumo wa u ambara magawini a pfunzo.